tugerageza kubereka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yinjira ndetse ari hejuru y'imodoka nk'uko muri kubibona, ndetse n'amafarashi cyangwa se horses ziri kugenda zimugaragiye, ngira ngo uko yavuye mu rugo ntabwo ariko bigenza. Ikintu agiye gukora, bagiye kuzenguruka iyi stade. Iyi stade ni nini cyane nk'uko twabibabwiye, hari imihanda iyizenguruka. Bagiye rero kuyizenguruka, nibamara kuzenguruka stade arabasha kuba noneho yakinjira akagera kuri tribune. Ni uburyo muri Congo bakoresha, ni uburyo baba bateguye bakoresha. Ni ukuvuga uyu munsi nta nibwo bari buze kwerekana, niwo munsi tuza kubona icyo igisirikare cya Congo uko kimeze, nibwo tuza kubona uko bafite uburyo bw'ubwirinzi, nibwo tuza kubona uburyo ndetse buri kimwe uko cyapanzwe. Ni ukuvuga ni Kinshasa, ahangaha ari kuzenguruka. Uri kubibona ko Kinshasa rwose Tshisekedi arakunzwe, nta myigaragambyo yabonetse nk'uko bari babivuze abayobozi bakuru. Ngira ngo agiye kuzenguruka iyi stade. Uyu ni umudamu wa Tshisekedi, nk'uko mubibona nawe ari kubirebera kuri ekara ya muri stade. Nabwiye ko harimo ekara nini cyane abantu babasha kureberaho ibi ngibi turi kubona, twebwe turimo turabagezaho amashusho. No muri stade abarimo bari kugenda bagerageza kugenda babibonera kuri screen. Ni tekinoloji ishimishije turi kugenda dukoresha ahangaha mu kubagezaho iyi nkuru. Ni inkuru imeze neza rwose, ni inkuru y'irahira rya Perezida Tshisekedi, nk'uko n'abakuru b'ibihugu 18 uko bivugwa bitabiriye uyu muhango w'irahira rya Perezida Tshisekedi. Nk'uko rero nabibabwiye, hari abaperezida, turakomeza tubibutsa uko ibintu byagenze, no kugira ngo Tshisekedi atsindire amajwi 73 n'ibice ndetse 34 bitakunzwe kuvuga mu itangazamakuru. Ndetse reka ngerageze kubagezaho ibihugu birenga 10 byahuriye Kinshasa hano mu irahira rya Perezida Tshisekedi. Ni ukuvuga ngo komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri iki gihugu yatangaje ko Tshisekedi yatsinze mu babarire abandi bakandida barenga 20 bari bahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo kuwa 20 n'uwa 21 Ukuboza umwaka wa 2023. Rero iyi ntsinzi y'amajwi 73 n'ibice 34% yashimangiwe n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Ni ukuvuga ngo intumwa zihariye za Tshisekedi, Professor Serge Tshibangu, yatangaje ko abakuru b'ibihugu babarirwa muri 20 batumiwe kugira ngo bazitabire umuhango w'irahira rye. Bamwe muri abo batangiye kugera i Kinshasa kuri uyu wa 19 Mutarama, ari naho bivuga ko Perezida w'u Burundi yabashije kuba yahagera umunsi w'ejo hashize. Ibiro rero bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byatangaje ko Umaro Sisoko
Embalo wa Guinea Bissau, Theodore Obiang Guema wa Guinea Equatoriale, Macky Sall wa Senegal nawe wabashije kuba yahagera, Azalia Sumani wa Comores nawe wahageze, Hakainde Hichilema wa Zambia uyu nawe ari mu bahageze, Ismail Omar Guelleh wa Djibouti uyu nawe yahageze, Lazarus Chakwera wa Malawi uyu ari mu baperezida nabo babashije kwitabira uyu muhango, na Dr William Ruto wo muri Kenya nawe wabashije kuba wahageze. Hari kandi Brigadier General Brice Oligui Nguema wa Gabon uyu nawe yaje ahagarariye igihugu cye, General Mahamat Idriss Deby Itno wa Chad uwo nawe mukaba mwamubonye ko yahageze, Nana Akufo-Addo wa Ghana yego nawe yahageze, Adama Barrow wa Gambia nawe tumufite ko yahageze twamubonye, Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe uyu nawe ari mu babashije kuhagera, Faustin Achanga Touadera wa Repubulika ya Centrafrica bamaze kugera i Kinshasa. Abandi bakuru b'ibihugu berekeje i Kinshasa barimo Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo uyu nawe twamwakiriye mwamubonye, Evariste Ndayishimiye wahageze yishimye cyane nawe mwabonye ko yahageze ndetse abyishimiye cyane agaragaza n'ibyishimo, ndetse turaza kugenda tugerageza kugenda tubahenera muri makeya tugenda tubereka amafoto atandukanye yabo bakigera ku kibuga cy'indege. Nk'uko muri gukomeza kugenda mubibona rero, izo ni helicopter ziri kuzenguruka hejuru ya stade zicunze umutekano ndetse n'izindi zifata amashusho. Nk'uko muri kuvuga ko amashusho turi gufata ari aya drone, ntabwo ari drone iri gufata amashusho, hari amashusho ari gufatwa na kamera ziri muri helicopter hejuru, hari na kamera ziri ku butaka ziri kugenda zibagezaho ibi muri kubona nonaha. Helicopter navugaga ni iyo ngiyo iri hejuru, ngira ngo iyi helicopter irimo abasniper, ngira ngo reka tuzumingeho gatoya murebe, irimo abasirikare bacunze umutekano ndetse bafite n'imbunda zimwe bakunda kwita mudahushwa cyangwa se sniper. Ngira ngo nk'uko mubibonye nuko byifashe hano i Kinshasa. Nyuma turaza gukomeza tugenda turushaho kubereka n'ibindi bitandukanye. Nk'uko muri kubibona uyu mutekano w'iki gihugu ugomba kuba urinzwe bikajijwe cyane. Mbasomba bateka televiziyo balonda mbamuna kwase ebibiri byenzeka bwafaji beton lelo tombona kaladi bali mbele mchina bakuvabwa boy musaka uri mwima na bantu bamoyo mwana wa mama Martha Kasalo de chente sakari wa mulumba likabele lelo bya chishi kati ngambila tambo nyama ila mwaji Felix Ogodai ngambine mwana wa abantu bashyashya rero baje kuri iyi live, abantu bashyashya turi kumwe kuri live, ariko nkomeza kubasaba gukora subscribe naho hasi rwose, manuka ukande kuri subscribe ndetse na like, ndetse usangize na bagenzi bawe iyo linki bakomeze kwirebera ibi byiza twese turi kugenda tubona. Ngira ngo nk'uko twabibabwiye, Tshisekedi agomba kuzenguruka iriya stade de Martyr, yamara kuzenguruka stade de Martyr akajya yakinjiramo agasuhuza abakuru b'ibihugu barimo ahangaha, ndetse tugatangiza umuhango n'indirimbo yubahiriza igihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse umuhango nyirizina noneho ugatangira muri rusange. Ngira ngo Tshisekedi ubu tuvugana aracyarimo arazenguruka, turagenda tubereka buri kimwe uko kiri kigenda muri rusange, ku buryo nta kimwe kiri buze kubacika kuri live turimo turabereka.
ni umuhango rero witabiriwe n'abayobozi batandukanye, ari abakuru b'intara cyangwa se abo wita ba gavana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batandukanye, abayobozi batandukanye b'ibihugu bitandukanye cyane cyane byo muri Afurika nk'uko maze kubibabwira, ndetse no mu bihugu bitandukanye nk'iby'Abarabu mwababonye, abo muri Emirates, leta z'Abarabu mwababonye, Abashinwa barimo mwababonye, abavuye gusa ntabwo twabonye abavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragazwa ahangaha. Nituza kugira uwo tubona turaza kumubereka ndetse nabyo mubashe kuba mwabimenya. Ni ukuvuga mu bantu 10,000 dukurikiye hano kuri The Quick Time News, buri umwe akoze like byaba bihagije. Nk'uko twakoze Paul ahangaha mvuga ngo Jaime Tshisekedi, ndabona kugeza amagingo aya ngaya abakunze Tshisekedi bamaze kuba 53%, abatari kumwemera dufite 47%. Turakomeza turebere hamwe kugeza uyu muhango urangiye, turebere koko amajwi Tshisekedi yabonye yarayakwiye. kasi motuka na kati ya babunda elembo na motali sete ya solo ye wana azali koya mokonzi bongo kolongwa na lobala palais du peuple kokoma kati no esika te esika toza kosila Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po akomela biso kati na esika po ete molulu mosolo molulu makafukafu mobanda bongo kuna honorable Jérôme Muyombi ye mpe azali kosepela mingi mpona kolanda biso kati ya radio télévision congolaise po alobi ete azala biso elongo moko naye kotalisa bino ete molulu mokombo lelo motikali na ndanga lokwa biso tokolo ete uto mobukoto kokama libwatu